Rutinitas esuke binor ya kue ngguga anake buka jendela lanjut masak untuk manuk guys, tapi engko disit tak ngumpulak nyawa disit joget disit ben awake ora kaku guys, asik asik ser ser ah lanjut anaknya digugah ke guys kon tangi ya kon sholat lah wis jam 5:30 lebih kayak nih guys. Lanjut anak sing wadon juga digugah dong guys, ya kon tangi juga lah wis awan guys kayak keton bokang bolongan ventilasi guys. Lanjut ki kordene tak buka ki guys karo jendela ben udah sing seger mlebu nang jero. Lanjut korden karo jendela juga dibuka ki guys. Lanjut inyong beresik kamar disit saurunge masak endog manuk guys. Ki kamar inyong guys tak beresi tak kebut. Lanjut kamar anak lanang juga tak kebut tak beresi lah ya ben katon resik rapi kan rasane seneng ya guys nek disawang. Bantalia ditata-tata maning lah. Dikebut kabeh kabehan pokoknya nganti bersih dan bersih. Lanjut inyong masak endog manuk guys, masaknya nang pedangan alias dapur lah ya, dapurnya gin morak marik ya guys. Gue mbok sempati cerantel urung diplester lah ya ora apa-apa kayak benyong